kublai step yepi waro ki pralog ki wasnyau suk wo up ye ki khubor wo phalla ha new channel ki khubor wo phalla ki wakwa open snyau chapi nega step wada kawi ka kynthai da thang ko pen ye ka de hakhmat thanat namo police station hamathura Uttar Pradesh te tons dange chi khubor kawi ka kynthai ka waso phausan snem irta da chanding ko yaka de hakhmat police station hamathura raya Uttar Pradesh hagatu gasngi sajan kam idak wa parcha ko yegi pulit hajrong iwambin ki ule yi ya ki wa emkti wo le bor yaka wei kiti ki bru da penbor ki le yaka wo pendam yaka case namo ka complain ka wa da det the lut ko parcha yaki san snem nachwa u Dr. Lal Singh u wato ha emergency ka district hospital da ong u wa khande phaunru percent imet yongka da bam iding I wei ijing im yongka le de mi heima kamte hadin wadavari ko dalibo ki yaka cha agra kat kam wa ong da ki wa hayung hasem yongka kani ka kynthai da chim ko ya kate karai wa charkhei wo thang pen da ka ya ka de neida wa ki pulit mem ule ki yi ya ki wale bor ya ka ha usnem ar haja khat nyau kiti ki bru da le bor wei da pen bor pathan ki ya ka upandam no ya iwa da dep complain ko te du kini don hi ki khubor ki wakwa open snyau chapin ne step yi ki khubor da poj wakut khuble ye phi waro snyau ba hamdam ye subscribe your new channel khnang wa yok ten cho phi yo yi ki khubor wa thame hek tin panar khuble chipon sngi wasu ko comment ye phi waro